Hello and welcome to your favorite program. This is Buhle Betfu and my name is Nelly Somakanya. I'm sure you are expectant of what we're bringing you today. Today we are here at Ngwenya mine where they will show us more about their facility. It's a travel destination where you can come with your family and your friends just so you see the beauty of the kingdom of Eswatini. I do not know what they have here, but we're yet to find out. Let's go and see them. Igama lami ngingusithembiso Zwane nginga department ka law enforcement legade kuphepha kwemvelo divakashi kanye nempahla yamaloloja neya Eswatini National Trust Commission yonke nje seyiphelele. Siyabonga ukuthi sithole lethuba lekubana nami. Sokuthi iNgwenya mine ingcenye yamaloloja nature reserve njengoba sitawukwati ukuthi maloloja nature reserve yindzawo levikelekile lenkulu nadotonga lapha kaNgwane. So iNgwenya mine ligede lethu lekuqala lelilaqala khona amaloloja ang 18,000 hectares. Kulapho khona sine mine lenzela kunadotonke emhlabeni lekuyimine lebeyigugujwa khona ensimbi. Yaqala yagujwa ngebantu bakadzeni labafika lana lekuthiwa maseni namakhoyikhoyi. Yabuya yagujwa abantu bese bagubha ngetigodo. Yaphinde yabuya yagujwa seyigujwa nge-commercial seyithengiswa live. Ithengiswa khona eyakhona eJapan. Nasisakhula nje kwakudumile ukuthi insimbi ihamba ngestimeli eJapan. Yayisuka khona lana emayini eNgwenya. iNgwenya mine lephasa amaloloja nature reserve iyatemukela tivakashi kakhulu. Ngiyona ndzawo lebangayivakashela lenye yato nangabe umuntu anelithando lekushukuma kuhike utagcoke kahle emateki netimpahla letilungela ukuthi ahambe umplativa akahle kuto ukuthi atigcokile. Kuyangenwa siyavula kusukela ekuseni nga-8 siyovala nga-4 ntambama. Emaswati avumelekile kungena vakashi esinato tindzawo tekufike uphumule uhlale wende lokho kupicnica kosayo inyama ungahambi ufike futhi uthole ema-guide la qeqeshiwe lafika akufundzise nangabe nje une interest ngetakubo geography nani la ufike khona uthole khona imininingwane lehambile lecondzana naleyo interest yakho. Kepha nje wonke izivakashi sivumelekile ngoba kuningi lekubonako lapha futhi eNgwenya yindzawo yesibili ngebudze emhlabeni altitude. Lesenda ukubeka enzaweni lapho khona utafika ubone ngisho South Africa naso uqale kuhayikhala tintsabeni tethu. Lidamu lelilangemuva lidamu lelavela nakusagujwa lelitshe ngalo mnyaka wa 1964 kuya kumnyaka wa 1977. Lidamu lelisebentile kakhulu naseveni lapho khona netinhlambi telive betifika titawuqeqeshwa khona lana. Kubhukusha kuvumelekile kepha nje siyayisiqinise lokho ukuthi umuntu ubhukusha ngekutidzela kwakhe. Nabakwati kuhlamba kuvumelekile kuhlamba la ngekhathi kepha nje siyatiqinisa tekuphepha ukuthi labangakhona ukubhukusha bangalimi ukuze uvakasha kwethu kungabe sekoniwa tingoti. Kumbe kungaba kuveta nje tivakashini ukuthi njengoba lana sisenzaweni lekuyimine yelive lethwele wona umnotho welive indzawo levikelekile le siyagcizelela na usivakashele amaloloja ukuthi yinye info lotayithatha sithombe kuphela ngeke uthathe litshe ngeke uthathe isihlahla ngeke uthathe nembala konke lokho la ngekhathi kuvikelekile. Donke netekuphepha tikhona tisezingeni lelisetulu njengoba la ngekhathi amaloloja sinawo umbutho wetekuvikela lo ugade wona le mayini. Phindze futhi sinabo guide nema-ranger labaqeqeshiwe ngekuqinisekisa tekuphepha tetivakashi. Libito lami ngingibheki ngingijabulana wakashabami. Ngilo guide lapha eNgwenya mine. Ngicela ngikunemukela endzaweni yaseNgwenya. Lendzawo lesikiyo kuseNgwenya iNgwenya mine. Othi iNgwenya mine indzawo yesibili ngekuphakama lapha evenda kithi eSwatini. Uqala umlembe bese sekuda iNgwenya. Ligama ke lelithi iNgwenya. Ligama leliswati ngesingisi lithi crocodile. Kuthiwa ke lendzawo yathiwa kuseNgwenya ngenzaba yokuthi
ngaphambi kokuba kumbiwe le lokuma kwalentsaba yayicishe ifanane neNgwenya. Manje-ke ngedengadi kuthi ngakuphi ngoba iNgwenya siyahlephula kancane kuna lapho la yahlephulela khona. Lenzawo yaseNgwenya-ke inemicebo. Ngicela kucala emuva ukuthi kwendekani kuze kutholakale lo mcebo walapho. Kuthiwa kwathi le kubo 1940 laba labasebenza ukuhlola imicebo yaphansi beta-ke batowenda leyo kwenda ukuhlola. Kwatholakala ukuthi kunenzawo leyagcina seyibite. Ngiyaxolisa ukuthi indawo hle ngifake amagama langathi asilumbinyana ngoba nami angikhoni kwaguquguqula ngwende isintu. Kwathe sekutholakala ukuthi kunemicebo aphansi ama-minerals. Lenzawo ibitwa ngokuthiwa iBarberton Greenstone Belt. Njengoba lenzawo lesikiyo-ke lana ngesilumbi sithi i-northwestern side yaseSwatini. Ngalapha ngenhla nje sekuvele kuseNingizimu Afrika. Lenzawo leyo-ke yonke kusuka lapha eNgwenya uhambe ugubudle ngalo mncele yofika le kuBolifafa solo indzawo yinye. Kutholakele-ke umcebo waphansi lokufaka ekhathi nalo sithi tin. Kwatholakala i-iron ore, kwatholakala ligolide, kunelithe lelihlata, kuneligolide esibhiki, kuneligolide kuLifafa. Kuthi-ke nakutholakala lo ukuthi basahamba basahlola lana kwatholakala ukuthi kwakunemigodi leyatholakala ukuthi itholakele ukuthi kwakunebandla bebavele bagubha. Lomunye-ke walomgodi ngilapho sithi khona kuse-Lion Cavern. I-Lion Cavern ayizange yagujwa ngemaSwati, umgodi lo watholakala ukuthi ukhona. Kutholakala-ke kwensimbi sithi la kubo 1964 kwase sekuyaqala sekwenziwa lo sithi commercial mining, sekugujwa kugujelwa ukuthi kumele ukuthi sale kuthengisa. Mina ngesikhathi ngisakhula kwakunana indzaba le yayithi naso sitimela siqhamuke eNgwenya siphele insimbi. Lokusho ukuthi ngithena ngifika lapha eNgwenya ngathola ukuthi kuliqiniso vele lokho ngoba le nsimbi yayivele ithathwa la Ngwenya. Isusuka lapha-ke ihamba ngema-truck iye lapha eceleni kwemigwaqo kuthiwa kaDake. Nayisuka kaDake ifakwa kujantshi ingena esitimeleni. Loyo jantshi loyo nguye lona jantshi lugcine sekaphumela le eMozambique. Naseyisuka-ke eMozambique ifakwa emkhunjini nayo iyahamba iye eJapan. Seyiphindze futhi iyabuya-ke seyibuya eSwatini. Lena leka grade 1 ngebesho nje sethi ibuya eSwatini. Sevele ibuyile-ke eSwatini nathi sesiyathola imoto setithengiswa eSwatini khona lapha. Esikhathini lesiningi lapha kumathapha. I-mining ke lapha sithi ihlukene kathathu. Sinalele sibita ngokuthi oldest mine leku-Lion Cavern. Lion Cavern ibudzala bayo ibonakala ikuthiwa in 43,000 years ago, that is 43,000 years BC. Bantu lebebemba khona siyakholela ukuthi kwakungemaKhoikhoi, kwakungema-Bushmen ngoba eMaswati abesengakafiki leso sikhathi ngoba eMaswati abantu lebachamukile. Umlando uthi saqhamuka kubo Central Africa, labanye baqhamuka kubo East Africa. Labantu bebabitwa ngithiwa ngemanguni nasebehla-ke beta lapha ngendawo sagcina eMaswati sekagcine akulenzawo. Nawungaphinze futhi ufayethe inzawo ifana nabo history dabo mfecane ukuthi sihamba sihamba sengkhani-ke eMaswati sekaze afika la. Sithola njani-ke ukuthi 43,000 years ago i-oldest mine sithola ngokuthi Professor lowasuka Wits University eSouth Africa wathumela Peter Bumak, wathi nakafika Peter Bumak lana wathola ukuthi ama-archaeologist benda kumba nabemba bathola lokho lebakuthola bakuthatha bawufaka emshinini. Lo mshini wa-backdata to 43,000 years ago. Kodwa nalabanye basaba nako ukuthi kungenteka kube kudzala kunaloko ngaloko ukuthi lo mshina wawuvele ubuyisela emuva kulo 43,000 years ago. Kepha nasithi cha asigcine la kulo 43,000 years ago. Kuthi-ke emva kwale oldest mine lesibita ngile Lion Cavern sekufika-ke 64 sesiqala i-commercial mining. Commercial mining iqala 1964 yayophela 1977. Inkampani le yaniketwa lo msebenzi yi-Anglo-Americans yagubha nje vele kakhulukati ngoba yathatha nalamva kwethu lokusibona nje kwagubha yona i-Anglo-Americans. Bantu lebe bacashile kakhulukati laba besingazi ukuthi balapha eSwatini kuthiwa bebangabekuseka ukuthi bangafika ku-800 kuye ku-1000. Incumbi yabo-ke bekuthiwa ngilaba lebe bashayeli bebede lwati olungakanani lokwenda lo msebenzi. Siyagcina ngekusebenza 1977. Sizathu sekuthi sigcine kusebenza 1977 taba timbili ekuthiwa taba khona. Sekuqala kwaba ukuthi njengoba sathi ukuthi eMozambique kwaba netimbi tasekhaya. Kwathi nakusalwa boFrelimo naboRenamo le jantshi wasesoyalimateka kwabazathu lesinye lesikhona leso. Kwesibili-ke kwaba ukuthi laba be-Anglo-Americans base sebathi manje le quality lebe bayifuna bona cishe ayisekho ayisatholakala kwaba ngeso zathu sesibili. Nabemba-ke laba be-Anglo-Americans beba grade bebathatha loyo lebonakala ungazi ukuthi
ine-iron kakhulu ebonakala ngathi inensimbi kakhulu bese sekuthi lawo matshe labonakala ungazi ukuthi mancane insimbi kiyo bayithathe bayibeke eceleni khona nje lapha sitawukhombakalisa sitanikhomba ukuthi ngakuphi lapha sithi kuse-dump site sokuthi dump area la bebathatha babeka khona la matshe la bekede insimbi leningi kangako. Insimbi-ke le yathathwa lapha eNgwenya 28 million tons wathathwa wahamba wayofika le eJapan. Nyalo insimbi lesele nayo isesekhona yona lesele insimbi kephana kahle kahle ngeke sibe specific ukuthi insimbi lengakanani. Kuthi teke nga-2011 sekufika inkapane ibuya eNdiya ibitwa ukuthi iSalgaoka. iSalgaoka ithi senebucibo-ke yona lobuthi kuphakaphakama ingakhona kokuthi iye ngale lapho ngishito khona ngathi bekubekwa khona le lokubonakala ukuthi insimbi kiyo incane noma kubonakala ngathi kulahliwe seseyakhona-ke siyasebenza ngakhona yakhona ukuthi icrash ithathe lokho lekuthathako nasikhumbula kahle nje sisive semaswati singile sabona kubo 2011 kuyokushona le kubo 2014 la kubomalagwana ezinye isikhathi bekushola ukuthi kuyavela kuthi awu kuwe i-truck beyithole insimbi le nsimbi beyisuka khona la. Salgaoka-ke bekumele ukuthi ngabe usebende wafika ku-2019 kodwa nangelishwa wasebenda wafika ku-2015 ekhathi nekhathi wasesuyahamba tizathu-ke ukuthi ahambe cha into lesingatati ukuthi kwendekani kephana nje sathi ukuthi wahamba ikhona nalelinye side lapho bebasebentela ngakhona kwasala nje into lebebadisebenzisa. Siyabonga ufune kwathi ukuthi yini lesikhuluma ngayo insimbi ngiyo lena lelitshe lengiliphethe nje liyinsimbi okushoyo ukuthi umbala wensimbi nangabe isangancibilikiswa ubonakala umnyama kodwa nangenxa yokuthi bayaye bathi manje kunekurasta kunekuthomba for oxidation bese seliyashintsha ke lelitshe selibonakala selingazi ukuthi libovana kungako na ubuka nje yonke lenzawo ngala lasikhona khona kubangwa ukuthi kwase sekuyashintsha ke sekwendeka lokuthomba lawa ngematshe nje lakathombile athombisa ukuthi anensimbi kungako yonke lenzawo ibonakala ungathi inesibovu. Lokunye ke indlela longabona ngayo insimbi ukuthi ngiyo ungabona ungeva ngesisindi litshe nje lilele ngiliphethe mina limelula nawulibuka kodwa nje na ungathi uyaliphakamisa ungeva ukuthi lingileli sinza kakhulu kanyanyana kunalelinye ngesigaba sayo Tawulive cha siyabonga naleli tshela lami khona lokunye longathi kuyamanyamanya kancane lana longathi nathi siyabuka ubona ngento lengathi iyenda sakumanyamanya lokho ke thina sikubita ngekuthi speculite sathi nase sifikile ke le Lion Cave ngilapho sitabe sesikuphethe khona ngidawuchaza khona ukuthi speculite besebenzani ngalesa sikhathi sisetshenziswa ngona emabushman nemakhwekhotshi lokhu ke kusuke kukhombisa indlela ukuthi siyavuma ukuthi lesinye setikhathi uthi manje utatihambela ngobukhanza ukuthi lomunye umuntu akathanzi ukuthi ahambe kanye nathi siyavuma ukuthi nangabe wathi niyatihambela ingcenye uhamba nalo longafuni ukuthi sikubone nobabili so ngiko ke lokusitako ukuthi yawulandzela la kuhamba khona ngoba tinyamatane kuyende ukhanze kusetakhe yato indlela lebheka le ngendeko ulandzele yona bese so uyalahleka. Sinze futhi sicela ukuthi nebantu abesikole abangeda ngoba lana sisuke sikhuluma ngale physical geography ukuthi sesifikile ke khona mbamba bangeda abantu abesikole sitokhona ukuthi sibachazisele njengalana besikhuluma ngekuthi ngumgodi imining sitawubachazela ukuthi inhlobo yini yemining le yasetshenziswa lapha sibachazela naletinye inhlobo dedimine phinde futhi na ubuka laceleni ubona kunetihlahla lomunye angamangala ukuthi ngalowe ukuthi kuthiwa kuse-nature reserve ukuthi ngale ukuthi kube netihlahla desintu kodwa nakubonakala na imiphayini na imitholo yonke lana nasekufike-ke labafundi siyakhona kuchaza ukuthi yini letihlahla tafika la sengike ngithi nje kuchaza kancane kuta kwaletihlahla leti tite nalabetimayini kahle kahle letinye takhona ukhanza ukuthi nalo kumba lesithi njengoba ugubha ligolide lapho uthola khona ukuthi kuba ngumshafu lana ke liyana esikhathini lesiningi bese sothola ukuthi lo mshafu uyadzilika uyawa so bathi nababona kunekwe ukuthi bangahamba bayothenga igodo le
ngikho-ke baletha leti hlahla leti njengana imiphayini lokuthi kutawusimisa la khatsi kule mishafu. Kodwa naloku ngcono-ke ukuthi nabo sole-erosion lesibabonako njengala celeni la leti hlahla kotshani lobu alo tshani lobu akusibo tshani lebatimilela betana labantu betimayini lo tshani lobu bebendelwa ukuthi butovimbele ukuthi le soil erosion lokugedvuka kungabi gedvuka lokwenteka kakhulu. Manje sibuya-ke sibuka lelitshe leli siyakhona ukuthi siphinde futhi nebafundi sibachazele ukuthi kephana litshe mbambamba lakhe kanjani yini lebanga ukuthi lelitshe libe mangelengele kanjena noma lelinye liqeduke ekuhambeni kwesikhathi. Kukhona-ke na ufunda labo physical geography nalo ukuthi yini uthi na uthi ubuka lapha etulu ubone lelitshe lingazi ukuthi khona la ubona khona ngathi libhendile ungazi ukuthi linemalayini. Letinto leti-ke ukuthola ukuthi bafunzi bayati kuthi nabo folding nabo faulting into tonke letinto lesitibonako la nalo ukuthi lapha sisenzabeni ukuthi le nzaba yakheka kanjani khona sifike sesiyakhona-ke ukuchazela ukuthi wo le nzaba lena yakheka kanjena. Uma ngabe sikhulunywa ukuthi ile nzaba lena kuthiwa libito layo lingilena kungenxa yanakuna kungako-ke bese soyakhona ukubona lokuthi vele le nto lokhulunywa ngayo nayo iyendeka. Kumbe sikhuluma ngabo expansion tonke letinto leti kodwa siyanxusa nje ukuthi cha tikolo atibalethe bafunzi bete batofundza batobona ukuthi letinto lekukhulunywa lesikolweni letilephepheni tikhona vele tikhona tiyendeka sabo. Hlale ngiseceleni kwaso sibitwa ngekuthiwa iprotein esikhwahlandi nje South Africa njengoba ningibona mina nanalgwalagwala kusho ukuthi-ke i-national bird yaseSwatini ligwalagwala. Esikhwahlandi kunanabale bathi ngima-proteas ukuthi lokhu ngilokukhokhela lembali manje sifike namhla kude lembali lesithi protea levela la shothi lesike sihlahla sase-South Africa national kukhicita i-national flower yase-South Africa ngeSwati sethu sibita ngekuthi sidlunge lesi. Mawubuka-ke ubuka nalapha ngeshiya lapha ngeke ngathi nangichaza le nasaqala ngathi manje lana kusengasemnceleni ngasekupheleni kwaseSwatini lana nje nawubuka le tatini zaba ngeshiya ubuka nangimgwaqo lovelako la so vele useningizimu Afrika lokusho ukuthi sese-South Africa lapha. Nawubuka-ke lapha la kubonakala khona ngathi kuba mhloshanyanyana ligede leli chaza ukuthi kusengwenya i-Ocean Border Gate lesimikisa e-South Africa. Njengoba nibona-ke lapha sesifikile e-Lion Kevin labanye batawucabanga ukuthi ngaba benithi kunemakhoyikhoi yini inzaba kungabi nemidwebo. Lapha thina side umdwebo ngilapho khona bebathatha le material bebathatha lo mhlabathi lebadweba ngawo njengoba na ungahamba uyobuka letinye tinzawo ngibekise njengale ensangweni ubona ukuthi lo mdwebo wakhona incumbi yakhona ubovu. Bese zothi-ke lo munye ngeke ngabe ngasho ngathi insimbi imnyama lana imnyama incena ungeta emva kweminyaka kumbe nini leng5 ngiyabekisa ngakhanza sekunjengala losho ukuthi lokuthomba ngoba litshe ngoba insimbi ngako kuchubeka ukuthomba. Bese sithi-ke lo mgodi igcinelani labantu bakadzeni abasebenza njengalamakhwekhwe abengafanani nathi banamuhla ngoba thina banamuhla sithi makukhona sikuthathe konke bebathatha bonke futhi lesa sikhathi lesa
bekude lamathulusi missional emkhulu abebasebenta ngayo emakhoyikhoyi bo-trout asebenzisa ematshe agubha ngawo emakhoyikhoyi-ke esikhathini esiningi wona abengakhe emathulusi ngoba abantu batawuze bathi cha emakhoyikhoyi bekakha lamathulusi kakhudlwana cha abanawo emathulusi la bekawasebenzisa kodwa bothola ukuthi emakhoyikhoyi asebenzisa tikhali letakhiwe kumbe ngetigodlo leticinile kakhulu lapha nje bebathatha loku bayowenta le midwebo sesiphindze futhi sibuya ngalapha sitobuka-ke lokunye lebebakwenza njengoba-ke sesifika ngalana sitokhombakalisa nakulokunye lokwakusetshenziswa amakhoyikhoyi njengoba sithi emakhoyikhoyi ngelibala abethe kukhanya-khanya kephana nje abengangeki emakhoyikhoyi abekhanya-ke sho ukuthi sithiwa lesakhiwo sale sikhumba sabo besingagcini kangangale sami noma lesethu singema-Afrika njengoba emakhoyikhoyi abengambathi impahla njengathi esikhathini esiningi ngebothola kwekuthi njengoba nasibona tithombete emakhoyikhoyi tinginako lotholakala kwekuthi bekafaka tikhumba abembatha tikhumba ngayo ukuthi ilanga-ke liyashisa bekabese sekasebenzisa into lesiyibita ukuthi speculite bokhanza ukuthi batipende ngabo naku-ke sitawenda sibonelo njengoba sibona-ke lana sesitawenda sibonelo salobumanyamanya lobefaka amakhoyikhoyi la lo manyamanya bebusebenza sikubita ukuthi speculite besisebenza ukuthi sibavikele ekushisweni ilanga namhla sesiyakuthola ledolobheni ayi kuyabita ngazuthi ngathi-ke ukuthi okay lapha kunale speculite bekusetshenziswa ngemakhoyikhoyi ngiko lesakuthatha lapha bese sesiyahamba siyogcobisa khombakalisa ukuthi emakhoyikhoyi abegcobisa bese sekuvela kuba kanjani tubavikela elangeni sesiyakufaka ngathi siqale sakhombakalisa la ukuthi nasandla asengakafakwa sengiyathatha-ke ngiyabeka lana so uyabona ukuthi-ke nayo-ke lento yayisetshenziswa amakhoyikhoyi ukuthi avimbe ukuthi angashisa langa kuthi te-ke 450 AD kwase sekuthi abantu esithi ngema-early bantu speaking settlers bona-ke ngibo abantu bathi nabafika lana bachamuka lebo Central Africa nabo Middle East nabo East Africa bathi nabafika-ke bona base sebachamuka nemiqondo yokuthi kwakhiwa emathulusi ngoba bona mbambamba bekubantu labe baphila ngekulima baphila ngekufuya emakhoyikhoyi wona abelandzela tinyamatana ngiko ukuthi usina ukhanza ukuthi ufika kulenzawo lena kubhaliwe labantu labo kwesithi manje bebalandzela inyamatana ngesinye isikhathi dingaphela kulenzawo noma kuthiwa setincane kulenzawo sebayathuthuka baya kulenye indzawo bazi laba-ke nabafika-ke la base sebathi-ke hhayi loku-ke sesitholeke na insimbi le emuseum nje wethu besifike sikhona ukukhombakalisa lapho ukuthi babayithatha le nsimbi bakhale besibita ngokuthi kwekuncibilikisa bebanendlela ekwakha lokho kwekuncibilikisa basinase bakwakhile lokho kwekuncibilikisa bese bayayincibilikisa-ke le nsimbi naseyincibilikile sebayayenda-ke bayayibumba seyiphuma-ke ingilelo khuba noma ngabe ingiloko kuma kwaleso sikhali nangabe bafuna ukuthi kube sikhali kuthi ekugcineni ngawase sekufika-ke naba bantu-ke bekuthiwa besuthu bathi nabafika besuthu bona bathi sebakhanza ukuthi le nto lesikhuluma ngayo nyalo sesifikile esigaba sithi i-recycling le nto lecishe kulamalanga lesiyendekako ngoba nje nasikhuluma ngale dimayini about insimbi sekulukhuni kwekuthi uthi awukhanza imayini yensimbi ivuliwe ngezizathu sekuthi sesiya-recycle kungako ukhanza ukuthi into lebhalwe ukuthi insimbi hawu ngosiyami sokwa-recycle nema-plastic bakukhanza ukuthi into ebhalwe ukuthi insimbi seyibhaliwe ukuthi uyayi-recycle sho ukuthi basibona nabafika-ke base sebafika bathatha la mathulusi lamadzala lasaphukile la bekaphuke kulabo bantu speaking seclass sekayawa-recycle-ke sengiko-ke namhla sithola ukuthi ne-recycling seyiyendeka kodwa namuhla nayendeka i-recycling seyendiwa ngetindlela letiphucukile kumbe nisetshenziswe bogesi kodwa nakonke lokhu kwake kwendeka kadzeni. Hello and welcome to Buhle Betfu. Namuhla siyaphuma lana eNgwenya mine simkhanza ngiyahamba lana ndobona lendzawo lenhle. Ngidawucela ukuthi nithi introduce singabe emagameni nibobani next singabe nibekwa yini kule ndzawo. Oh yebo, mina ngingivelile ngakavlakadi. Nitela kule ndzawo okay ngifunde amadi. So around so ngitela kule ndzawo nabangani bami ukuthi sitobuka nje le Ngwenya old mine. Cause okay bake basishela ngayo siyibona nakuboma social media. So yona indzawo lehle shame sengajabula ukuthi nganyelazi phela sibona. All right, that's awesome. So ngiyacela nawe uthi introduce and then usho ukuthi into expect ukuyibona namhla mhlambe lobo uvile ngayo naba ukase ude la.
Okay, mina ngingidlamini Amanda nami student from Amade. Isho ukuthi ngimuntu olathandzako nje ukubuka tindzawo. Le ndzawo lena ngiyibone kuvakasha eSwatini. Ngafisa ukuthi ngiyibone besibona emadamu lamahle sesibonile bu open cast labekwendiwa khona yabo iron basichazela ukuthi endiwa kanjani. That's awesome. Now cela nawe introduce usho ngubani wakabani and experience yakho kulena ndzawo. Kwecala uta or tell us more about that. Ngingayise kwakabhembe. Ngifunza Amadi. Ngike ngeta for a school trip. Ngilenza okay inhle vele lena yona iyavakasheka nalo safuna kuda angeta uvakasha shemu ndobona tinto letendeka nalebetendeka kadzeni kuthi kwakwakhiwani lana ngani lebekutholakala lana nisengeta. No, that's awesome. Siyabonga kakhulu. Ngiyethemba ke mbukeli ukuthokotele ukubona konke lebesilethele kona sisekhona lana eNgwenya mine. Kube mnanzi ke ukuthi besingafunza naletinye izinto lokhanza usibiza ngathi igcine eclassini ngitifunza most especially kubok geography. Namhla ngidibone ngemehlo bo folding, weathering. Safunza lokuningi ke nangawo emargin bonile ke mbukeli ne sunscreen, natural sunscreen. They call it specularized. I have it all over me, so I'm safe. You can come here and enjoy this place. It's a beautiful place. There's a lot that you're going to learn. Ngiyethemba ke mbukeli ukuthokotele konke lebesilethele kona ihlelende fla namuhla Buhle Betfu. Letinzawo letinhle sinade events ikhona ukuthi besingativakashela utawuqhubeka ke mbukeli usilanzelele tinkundleni tefte kuxhumana, that is our YouTube channel and also our Facebook. Do contact us there. Do hashtags when you're visiting these nice places so we can see the beautiful places that are there in the Kingdom of Eswatini. Signing out until next week. Same time, same place. Goodbye.